دم باش بینرین هجا ده سریده سر سالا و پیروز دکم به هیوین مزن گو سالا 2020 سالا که خوشتر به سالا پار و آرامی لولات ما و لجیهانی بجیبه به از بخیراتنا و دکم دوی برنامه کم ده جحفترنگ دوی سالا نو ده و دچن گرک نو ده جیهانا هنر و آفراندنی امریکا دست پیدکن 34 زاروککی ویتنامی 12 سالیه شیوکاره و نها بهای تابلوی نوی گشتیه 150,000 دلار امریکی به بهره خواه یا هنریا بلند قریب و بالا بازار هنری لامریکا بکشینه و نها آماده کاریا پیشنگاه خواه یا تایبت لگالیریا جورج بریج دکه لگوری رخنوانا شیوازاوی وک شیوازا هنرمند امریکی جاکسون پولوک ابستراکتا دربرینی یا سربسته. هنرمند زاروک یه ویتنامی 34 دمکو جیوی بتنه 6 سال دست بچه کرنا و اینان کرد و ایکم هنری خوب فرود. ده کامن گالریه که هنری هایی من لویری وینه چید کرن جاره که کسک هات و وینین من کرین کیفا من گلک هات لنوکه دجیه 12 سالی دا وینین وین کووکی شوازی هنرمند امریکی نافدار جاکسون پالاک چه دکد گو باشترین ویننه ابو بهای 150,000 دلاران دهنه فروتن. هر روزا گالریا جورجز برجس لباجر نیویورک ده پیشانگه هکا تایبت بو ویننوی وکد. گو برینو که خزاناوی باور ند کرد که ده کارنوی وسا سرکفتی بن. مقت حذر ندکر که روژه کی زوچو پیشانگه هت هبت پیشانگه هکا مزن وکیل گالری لنیویورک. ام لوی هوی دانه کو کارن ویل جهانی بلاف بن نبتنین ویتنام. هوی و باوری باندور بکه سر جوان دن این ویتنامه. تایبتمندی و پیشانگه کوی اف تابلو مازم کو به درجه 15 فیتانیه چکری. اوج 4 پاچم برس بکاتیه. من اف پارچه به تایبت جبوه پیشانگه چکر بشی داکا من گوتی من گوتی من پیشانگه کبیر لنیویورک من جی گوت کادوینه که مزم بو چکم من سه مهان کار لسر کر بهای تابلو انوی لگوری مازنی آوان و پرانی پارچان زیده تر دبن هندک نیزیکی 30,000 تا 40,000 دلارانه ویا لی از باور دکم اوی کسایتی خوب بخو آوا کریه و از باور دکم هشتا گلک پیش و چون هنه بکد لی یا گلک بالکش و من گوتی کارن پخلک بهای جیانا کاریویت آفرینه و او کارن وکو دسپیکا جیانا خوب برهمتینت و زور بالکش ام بزانین برو کیوده چد. بهره هنرمند چو دویجی بچیک دا بالا گالریا و کارسازن هنری را کشایه. اولگور نرین رخنوان هنری دبینن کو پاشا روژکا گشیال برسینگاوی و هنراوی دیگه هیتا آستک جهانی و لهمی جهان بلاف بید. لی باجار میلان یه ایتالیا پیشنگه ها جمارک جه برهمی هستین مزن یه هنرا انطباعی و بو اوه شوازا گوگوهرینک مزن ده هنرا جیهانی ده سردما چرخا بیستان ده سر دست هنرمند نافدار وکو سیزان، مانه، مونه و رینوار گر. ژن لەگەڵ تووتیەکی بچوو گوێنەیەکی کێشراوە لە ساڵی 1970 لەلایەن پێری ئەوگێز رێنیۆر. تابلۆکە ئێستا لە پلازۆریل لە میلان هەڵواسراوە. ماوەیەکی کاتی درراوە بۆ مۆزەخانەی گوگنهایم لە نیویۆرک. ئەو بەشێکە لە پێشەنگای یادکردنەوەی هونەرمەندە ناودارەکانی سەدەی 20ەم. لەوانە رێنیۆر، ئێدوارد مانیت و پابلۆ پیکاسۆ. ئەو پیشانگایە نزیکەی 50 شاکاری هونەری بەیەکەوە کۆ دەکاتەوە لە موزەخانەی کۆگنهایم لە نیویۆرک بە تایبەتی کۆکراوەی کارەکانی تانهاوزەر. ئەمانە نمونەیەکن لە هونەری هاوچەرخی دیێرین ئەمەش ئەو کۆکراوە هونەریە بوو کە بۆ کۆگنهایم هات لە ساڵی 1960 وەک دیاری لەلایەن کۆکەرەوە جەستن تانهاوزەر کە کەسایەتیەکی گرنگ بوو لە بەرەو پێشبردننی هونەری هاوچەرخ بە تایبەتی لە ئەڵمانیا لە سەرەتای دەیەکانی سەدەی 20ەمدا. پێشنگاکە چیرۆکی تێگڕای کارەکانی جەستن تانهاوزەر پیشان دەدات کە دروستی کردوون و پاشان لە ساڵ 1963 بەخشی بە دامەزراوەی سۆلمانکەی گوگنهایم. هینریچ تانهاوزەری باوکی گەلەریەکی لە ساڵی 1990 دەست پێ کرد لە میۆنج و ڕایگەیاند کەەوە تەرخان دەکرێت بۆ هەموو ئەو هونەرە نوێ و بەهێز و جیاواز و هاوچەرخانە. لە ساڵی 1920 دووەمین گەلەری لەلایەن جەستن هاوزەرەوە لە لویزرن کرایەوە کە کارەکانی هونەرمەندان وەک پاول سێزنەی تێدا نمایش کرا.
The Tanhauser collection includes کۆکراوەکانی ثانهاوزر بریتی بوون لە هەندێک نمونەی ئەو پەڕی قەشەنگی ئێدوارد مەنی، فان کۆخ، پابلۆ پیکاسۆ کە ئەکرۆکی کۆکراوەی کارە هونەریەکان بوون. هەروەها بتر لە 30 نمونەی دیکە کە هێشتا لە پێشانگەکەدا لێرە لە نیویۆرکە. بە تایبەتی نیگاری فان کۆخ ناسراوە بە چیاکان لە سەینت ڕێمی لە ساڵی 1889دا، وێنەیەکە شایستەی ئەوەیە کە کاتێکی زیاتری لەگەڵدا بەسەر بەریت. هەروەها بە پێشکەشکردنی ئەم زانیاریانەی پرۆژەی زیندووکردنەوەی پیشان دەدەین. لە ساڵی 1927 جەستن پێشەنگایەکی تایبەتی لە بەرلین کردەوە کە تیایدا وێنەیەکی چیاکانی سەین ڕێمەی ڤانکوڤی تێدا نمایش کرا کە پێشوازیەکی گەرم و گوڕی لەلایەن میوانان و ڕەخنەگرانەوە لێکرا. پێشەنگاکە بەردەوامی هەیە تا چەندان کاری پابلۆ پیکاسۆ نمایش بکرێت کە بە تێپەڕبوونی کات بووە بە هاوڕێیەکی نزیکی جەستن ثانهاوزەر. بە گوتەی کارلۆ ڤەیل، بەڕێوەبەری کۆکراوەی کارەکانی پێگی گۆگنهام لە ڤینس کارە هونەریە ناودارەکانی دیوارەکانی پێشەنگاکەی تەنیوە. ئەمەش دەرفەتێکی باش بوو بۆ میوانەکان کە بیبینن. هێندێک کاری نوێژەنکردنەوەی بەرچاو لەسەر چەند وێنەیە کراون کە هێندێکیان ئەڵەی نوێن و بە زەحمەت هەست بە دەستکاریکردنی وێنەکان دەکەیت. ئەوە مایەی خۆشحاڵێکی زۆرە بەتایبەت بۆ مێژوونووسانی هونەری، بۆ ئێمەش هەر خۆشحاڵیە. لە ساڵانی 1920کاندا قەیرانی ئابووری جیهانی و سەرهەڵدانی نازیەکان کاریگەری کردە سەر کارەکانی جەستن، ئەوەی کە چووە پاریس پاشان بۆ نیویۆرک. لە کاتی جەنگدا هەندێک لە کارە هونەریەکان لە ناوچوون، بەڵام ژمارەیەکی بەرچاومانەوە، هەرچەندە جەستن گەلەری دیکەی نەکردەوە، بەڵام درێژەی بە کارە هونەریەکەیدا و بە کەسایەتیەکی ناوداری هونەری دەناسرێت. پێشەنگەکە نزیکەی 100 ساڵە لە مێژووی کاری هونەری لە خۆ دەگرێت کە نزیکەی 20 هونەرمەند نمایش کراون. هەروەها جەستن ثانهاوزر بە پێدانی ئەم دیاریە بە نرخا بۆ کۆگنهایم خۆی لەو بارەیەوە گوتی هەست دەکەم سەرجەم وێنەکان بەیەکەوە بەسترابن و تاڵەپەتێک بەنێو وێنەکاندا تێپەڕ بێت و پێکەوە بەستی بنی. جاکاتێک کەسێک بەنێو پێشەنگاکەدا گوزەر دەکات هەست دەکات مێژوو بۆی دەدوێ. نمایشی کۆکراوی کارەکانی جەستن ثانهاوزر هەتا 1 ئازاری ساڵی 2020 لە پلازۆریل لە میلان بەردەوام دەبێت. لێ هۆلندا لێکۆلینێک تایبەت لەسەر بەرهەمێ هونەرمەندێ رووسی فەرەنسی مارک شاگال دەرکەتیە. شاغال یێگۆ شوونەکە پر تایبەت دە هونەرا هەفچەرخا نوژەندە گرتیە وەکو هۆستایەکی پسپۆر. ئەڤ لێکۆلین ڕۆنیە دەدە سەر تەکنیکا شاگال و ڕەنگێن گۆ بکار ئانی بوو هنرا خود. هنرمند روسیه فرانسی مارک شاگال توانایی کاری خوی هنری به 8 رنگان پیکت ایناد. اوه هاتا آشکرا کرن پشتی جگند خوی روسیه بری خوکریا پاریس و نیویورک. دنا وی جوره دا لموزخانه استدلیک لامستردام باشترین کاری هنرمند هفچرخ شاگالی هنه. دپیدا چون او خوندنکا 5 سالان لموزخانه امستردام لسر 9 تابلوان خویا کر که چاوا شاگالی تکلی دنابرا هنر کیوبیک یانجی 4 گوشا دوجا اوفیوویزم با آوای که هفچرخ درست کرد. ده لکولینان دا لسر تابلوین شاگالی کو پروکو سیرامیک و رنگ بکار اینای دیار کر کو لدما تماشا کرنا کاروی لبن چرا یا تیشکا جیر سور خویا کر اوی بتنه 8 رنگ بدرجه یا کار 35 سالان بکار اینایه. یەک جە تشتێن ئەس هەیبەتی کردبووم ئەوی ڕنگ زۆر کەم بکاردینان تەنێ 8 ڕنگ دە 35 ساڵاندا بکارینان. تابلوین شاگالی تکلبون جراستیان و افسانه به شوازکا سریالی تا رادک وکو تشتین خیالی بون. دیگ وان تابلوان دا کمانجه جنک و پروککا سرمیزی یا سیرانان تیدانه. لی اوه جروکا خویا تایبت هیا. جیروکێک هەبوو دەستگیراوی بێلا لە رووسیا مابوو لە دەما شاگال لە پاریس. ئەوێ وەک دیاری سەرمێزەکدا بووە نەخشەیەکە تایبەت هەبوو و دیاریا بێلایە بوو شاگالی. کار شاگالی زور بالکش بو به شوازا بکار اینانا فرچارنگی و پرکرنا والاهیان کو اوش نو هاتا آشکرا کرن. ئەم حیبەتی بوون کو ئەم ببینین دەربێن فرجێ ji 1 سنتیمەترێ مەزنترە حتا دەگەل تابلوێن مەزن. شارەزایان موزەخانێ دەبێژن ئەنجامێن لێکولینێ دێبەهایەکا مەزن بۆ دیرۆکنڤیسên هونەری لە سەرانسەری جیهانê هەبن bi taybet ewên hez dikin karê huneriya 120 naz bikin. Yek ji karên şagalê ewên pêdaçûn li ser hatî kirin tablûyeka wî bû digel 7 tila li sala 1912 hatibû durist kirin û tablûwa Lamodin Otreno ya sala 1947. Di vê pêşengehê da ya bi navê Şagal, Picasso û Mondrian
هشت تابلوین شاگالی تدا بون. ام دچن هریما کردستانی لبا هنرمندا شیوکار شریحان یونس گو جه باجار کلاره و جزاروکتیا خواه هنرا شیوکاری دکه لگوری وی گو او هنر بویا درگه کی فره جدربرینین ویره ریباز مجید سردانا ویکر و او راپور جمره آماده کریه ئەو خانمە وێنەکێشێکی گەنجە شریهان هەر لە منداڵی و پەنجەکانی ئاشنایی وێنەکێشان بوون ئێستاش وەک وێنەکێشێکی سەرکەوتوو بەردەوامی بە هونەرەکەی دەدات لە قەزای کەلاردا خولیایەکی مناڵی منە دیارە لەگەڵ گەورەبوونمدا من زیاتر برەوم بە ئیشەکەدا لەبەرەوەی کە حەزم لێ بوو هیوایەتێکی مناڵیم بوو ئەویش کاتێک چوومە پەیمانگای هونەرە جوانەکان و پۆلیسیم تەواو کرد لە پەیمانگاشەوە لەوێشەوە چەند لە ڕێگەی کۆمەڵێک هاوڕێمەوە من ئاشنای سنتەری گەنجان بووم ئەو قوتابخانەیەکی تایبەتی بۆ ڕێڕەوی هونەری خۆی هەڵنەبژاردووە و سوود لە هونەر دەبینێت وەکو ڕێگایەک بۆ دەربڕینی دنیای ناوەوەی بەدەرەوە زیاتر حەزم لە ئیشەکانی ڤانکوخە ئەویش لەبەرەوەی ڤانکوخ زیاتر لە ئیشەکانیان ڕەنگی شین بەکارەهێنێ ئەویش کە شین هیوایەتی منە و گڵۆبە ڕۆژەش کە ئەویش هیوایەتێکی ڤانکوخ بۆ دیسانەوە منیش زۆرم حەز لێتی لەبەرەوە پێم خۆشە زیاتر ئیشەکانی ڤانکوخم زیاتر بەلاوە جوانە بۆ هەر هونەرمەندێک هونەر پەیامێک هەڵدەگرێت شریهان لە ڕێی چەندین کاریەوە لە ڕابردوودا ویستویە ئازارەکانی ژنان لە کۆمەڵگادا پیشان بدات من حەزم لێ لە ڕێگەی تابلۆکانەوە ئەو ئازاری کە ڕوبەڕووی ئافرەتە بێتەوە بخەمە سەر تابلۆکان لەبەرەوەی ئێمە لە کۆمەلگایەکین زۆر تووشی کێشا بینەوە زۆر ڕوبەڕووی قسەی کۆمەلگا و کللتور و دابوونەریتە بینەوە من هاتووم زۆر جار لە ڕێگەی تابلۆکانەوە ئەم ئازارە دەرئەبڕم ئەم خانمە شێوەکارە پێی وایە ئەو سنوورانەی کۆمەلگا بۆ هونەرمەندێکی ژنی دادەنێت دەبنە لەمپەر لە بەردەم دنیای هونەریدا کۆمەلگا ئەگەر هەر تۆ بتەوێت دەست بە هەر ئیشێک بکەی کۆمەلگا ڕێگریت لێکە ئەگەر تەنانەت ئیشەکە باشیش بێت کۆمەلگاکان و ئیشێکی پێ قبول نییە بەڵام منیش تووشی لەمپەر هاتووم زۆر تووشی کێشە هاتووم مەسەلەن تابلۆیەکم دروست کرد لەبەرەوەی لایەک لە کۆمەلگاکە پێی وا بوو کە ئەمە کێشەیە بۆ سەر ئەخلاقی کۆمەڵکە من لە بەهۆی ئەو تابلەوە تووشی قسەلۆکێکی زۆر هاتم تووشی ڕخنەیەکی زۆر هاتم سەرڕای هەموو ئاستەنگەکان شریهانی وێنەکێش لە ئێستادا بەردەوامی وە هونەرەکەی دەدات و هەوڵ دەدات لە ڕێی کارە هونەریەکانیەوە دەردەسەری مرۆڤەکان پیشان بدات ڕێباز مەجید دەنگی ئەمریکا قەزای کەلار هەردوو هونەرمەندên سوریالî yên navdarînê Margaret û Salvador Dalî di pêşengehekê de li Bruxelê berhemên wan tên bahevdû û şêwaza vê tevgera hunerî ya bi navê Suryalîzm nîşan didin bê çawa her du hosteyên xeyal û ramanên bêsînor kirine nîgar û wêne. Di dîroka hunera nûjin ya serdema çerxabîstan de her du hunermendên Suryalî Rînê Margaret û Salvador Dalî berhemên pir balkêş afirandine yên gol ser xewn û sawirên dervî kontrola mejiyê hişyar ava dibin. Mozexana Royal yan jî Mozexana Qiralî ya hunera ciwan li Bruxelê pêşengeheke taybet ji her du hunermenda re li darxist. Bêtir ji 100 berhemên her du hunermenda di vê pêşengehê de tên nîşandan. Li gorî rêveberê Mozexanê Michael Dragwêt got ev cara yekê ya berhemê her du hunermendan li Bruxelê tên nemaşekirin. Armanc diyar kirine ku yek bandorê li ser yadî diket, yek hindek tiştan nîşanî yendî dide. Hez dike çîroka eşqê bêje. Eşqa di navbera wan da ku çaverên net kirin heşhevdû bikin. Ewa hizrên cuda hene, her yek bi ser cîhaneka cuda ve ye. Ku kawan ji yek cuda ye û perwerda wan jî cuda ye. Hêjayê gotinê goşêwaz yan jî tevgera Suryalîzm di sala 1924 de li Parîsê hate damezrandin. Bê serkêşiya helbestvanê Frensî André Breton bi mebesta rizgarkirina mejiyê hişyar ji kontrol û rêdana derbirîniyên veşartî û razayî di hêşê mirovan de. Ev tevger û şêwaz balagelek hunermendên Ewropî û yê cîhanê kişan dibûn û bengeheke şoreşgerî di hunera cîhanê de û helbestê de taradeyekê di siyaseta civakê jî çêkir bû.
Di sala 1929 de Margaret û xanima xwe serdana mala Dalî li İspanya kirin û dema yekê bû guhert û hunermend hevdû dîtin lê belê herek ciwana birêkê veçû. Dalî yê 25 salî bû dê paşerojê de dibe stêrkeke navdar di hunera navnetewî de lê li pey wî Margaret hate naskirin. Ev cêwaziya di nav her du hunermenda de geşbîniyeke taybet e da tevgera Suryalî. Ta roja îro hîna jî bandora suryalizmê li ser civakê heye ji ber ku ew mîkanîzma karê me jî diyar dibe û çawa bîroke di hij de çê dibin û dawiyê dibin berhem bê ku me jî wana kontrol bike. Ew herdem rêkek baş bû ji bo nasîna raman û hişmendiya mirovan û yadin peywendiya bi xeyal û jiyana rasteqîne ve. Her du hunermendê li kêleka hevin di vê pêşengeha taybet de gota Şibata 2020 wê berdewam bike. Berhemên wan nênikek zelal û rone jê serbora suryalîzmê û karvedana wê li ser hunera hevçerx yan û cen. Ya dinê jî diyar dide gohîna nerxê hunera realîsta Suryalî di cîhana mirovan de bilind û rêzgirtiye. Diyar Celal Reşîd nivîskarekî gênc e li dihokê de jî çend roman û çîrok nivîsandiye û çap jî kiriye. Ew dibin bandora bapîrê xwe de dest bi nivîsandinê kiriye. Selam balayî serdana wî kir û ji me re ev raport derbarê wî de amade kiriye. Diyar Celal Reşîd nasyar Diyar Eredinî îjdagibûyê 1987 li qeza Semêlê. Her ji zarokîniya xwe heza wî sernivîsîna çîrokê bûye. Lê di gencatiya xwe de dest bi nivîsîna romanê kiriye û du roman çap kirîne bi navê Atra û Eva û romana Atra ya êkê sê caran çap kiriye û ji wan romanan e yên jilayê gencan ve hatî xwandin û hezkirin. Diyarî takonûke 6 berhemên çapkirî hene. Çi bênevetin mirov zarokîniya xwaz zanîtin ku tiştek di mirovî da yê hey pêt mirov derbiberîtin lê derbirînavê jî pêdivî tiştekê ku heta bihête derbirînê ew mirovî hey û mirov şêtin a guherîneka baş tê da biketin. Ez ê şwana bûm min dapîrek hebû hemîşe wan çîrok bû min digotin. Piştî dapîra min çûye ber rehma Xwedê wî demê valatiyek li defin peyda bû ez beref perdokxana çûm min perdokê dikerîn ew çîrokê min ya wan çîroka dest xwe bîme ve. Dema min xandîn û roj bi rojê yanî min hespê kir ez şêm tiştekê binivîsim ez nizam çi bû min dinivîsî lê ez zanim tiştek bû min dinivîsî hevalê min neşiya wan binivîsin ew ciyê min ê bicî katiyê da. Dema min çîrok nivîsî paşînka şeir paşî heta min pexşan û min nivîsî û çîroka dirêj min nivîsî jê min da şêm bê me te 25 salî da û 20 salî da 18 salî da mirov petir lêgeriyanê de mirov nezanît ka mirov dê şêtin îbdaê çi tiştî da ketin. Belê dimahîkê min seh kirê dema ez geştîme romanê min roman nivîsî me hespê kir dahatûyê de ez ê şêm pitir serkeftinê wek roman nivîsek înim. Petiriya cara ez navîl dîv karakterê xwe helbijêrim. Caran îkcar karakterê serekî ew bû min navî gelek gelek giring e. Bû nimûne Evayê ez şêm bijme te 20 nav pitir min helbijartin paşî dimahîkê min seh kire wî wêneyê wê kiçî ew min xeyala xwe da çi ka kîş nav dê pitir şehjî wê bîtin. Ji ber wê çendê navê Eva ku navekî ebrî ye at binekûka xwe da û her wesa ramanê an ku jiyan pitir ev nave nêzîkî wê bû. Navê Atra jî her wesa bû min yanî gelek hewildan heta ez binivîsim. Di romana Atra da karakterên serekî yên diyarî siruştî ne weke dar, ber, kanî, asman, giyanewer. Ez ê şwana bûm biçîkatiya xwe jî ez gelek hezirtî ji bûm bo siruştî. Caran min hezir gelek belgada dikirin dibîtin hindek tiştil gul erdî heban hindeka pêhên lê daman bes ez gelek mayîtîker bûm bi wan dûra. Dibî jî bû zarokîniya min zivîtin ku ez li gundam mezin bibûm. Nav darobaran da her westat navkaniya da nav dengên bilbila da pas tiştên giyanewer min gelek dîtin dibîtin tesîra hindê ser min mabîtin ku hetan û kejê ji taraha min ya zarokîniyê de ye. Di romana Atra da qaramanê romanê nameyekê bi xuştuviya xwe dinivîsît û tê dadbêjît ew roja mizanî tu bi rundikan hezb giriya min nakey me biryar da
بنویسینه بو دبگریم جی کرم آخوا اوه گریامم بخینه سلام بالایی دنگ امریکا دهاک کما شانو یا باجار آمده خباتین خواه بزوری دکه جبر روشا سیاسی لترکیه گوباندوره که نیینی لخباتین هنری کریه لبله او دی سانیجی برهمین خواه پیشکش دکن لگوری درفتین گو بدست وان دکه خدیجه فرقین سردانا کومیکر و جمره جه آمده اف راپورت آماده کریه لیستکن وکی هاملت نخوشی این کلاسیکین جهانی وکی چند لیستکنده لشانوی باشر آمده با اوای که سرکبتی هاتو بو پیشکش کرن دمر وبری هدف دال گلک لیستکن کردی هاتم پیشکش کرن فستیوال هاتم درخستن پیشبرکا تکستا شانوی کردیشی هاتم درخستن لب هاتنا قایومان همی درفت اینج بو هلبراندنا بر همین چاندی جدست هاتن گردن بعضا شانوگرین کردنها به درفتن خواه دشارتن زحمت ده لحولکا بچوک هنر خود دومینن شانوی باشر آمده دگلتو نبونا درفتن ساله سه حبلیسکا با آوه که سرکفتی پیشکش تماشبانن آمده هروسا باجارن کردان دکه در هنر شانوی باشر آمده رکنتینگونه که او بحثا سرحاتیا شانوی باشر دکه شانوی باشر آمده سال نوتی دا با آوه که پروفیسیونل ولبه یکمین جارد 1030 دا دیسکه که کرمانجی که رپرتورا خواه او جی لیسکا مراتان مونگان یا بناوی تازیه هواری بناوی هواری هات ورگراندن حتی 2010 هر سال بده زمانی بکردی و ترکی رپرتوار خواه واکر 2010 شونده حتی 2016 تنی بکردی رپرتوار واکر فلیا حاملت راست ولا بیاین ساقه حامد هستی پوزه باوه طرف زوجه خوارتی میرزا برگون کل میرزا دایفوریسه هن لیستیک ام بجم کرمانجی و هن لیستیک بزازاکی داتن آماده کردن پشتی که قیوم هات دستان سر شهرداریه مجی وقت شانوی باجر آمده اف در وقت جیک تایبت سر بخواه آوا کر اف نزدیکی 3 ساله جی خواهد خواهم نفر بردام دکن شانوی باجر نها به 15 اندامان به هول اکا بچوک به دلسوزی اک مسن کار خود دومینه ورجی یعنی نه پشکریه ام بجن سازیه که یعنی اف درش برگ سر بخواه تنیم پشکریه گل اف در سر پیاده مینه رکنتین دده خویا کرن کو در فتا نبونا جی پیشکش کرنه آستنگیه کر پیش تماشاوان و شانوگران هر لیسته که ما کوام وردلیزن یعنی هیچ لیسته که ما به والا درباس نبی یک جکی والا جد درباس نبیه گیشنا تماشاوانا ویاوی دو پروبلم جهلا آبوری باش بو شانویا تایبت اف پرسکری که یعنی جبر کو ام بجن ور بازک خبات کاری به شانویا نه رکنتین بحث آستنگین پیش شانویا کردی جیده که ده پروبلمی گرین کنه که بتنی پشکریه تماشاوانا او انجام در ناکر مثلا یک جی آواهی یا دویمین جی پرودکسیون آماده کرنا لیسکه که ام بجن پرسکری که جدا جی هنه یعنی نافخوی ام بجن مثلا وک جهلا تکسین یعنی شانویا کردی مثلا بجن روزانه مثلا یعنی زود نای نویساندن جهلا لیستکوانی وان بجن جهلا پرورده وان بجن هجای گوتنه کو دده مره و بریه هده پیدا جدو 2008 حتی روزامه فستیوال شانویا کردی لدار کت تا این کرنا قیوم آنجی جبو دوام کرنا فستیوال نبو آستن کو 3 ساله لوی هولا بچوک فستیوال دوام دکه یک شکایتکار شانویا کردی محمد امین یالچنکایا جنخواشیه که گران سال و نیوری عمری خواده کر که رکنتین دبیشه ماموسا امین جپشتا شانویا کردی شو شانویا باشیر آمده بساله 3 لیسکین کردی جبو چاندا کردی خدمت که مزن و والهیه که کور دادگره خدیجان فارقین دنگ امریکا آمد لإسطنبول پیشنگاه هنرمند احمد گنشتکین یا بناوی اودا بیرانینان و بو دوی پیشنگه ده گنشتکین بردوامیا شیوازا خودکه گو او گلک آلاو و کرستیان تکلی کوالا خودکه گود خوازه شیوازه که هفچرخی آوا بکه من بوتانی سردانا پیشنگه کر و او راپور جمره آماده کری پیشنگه هنرمند احمد گنشتکین لی استانبول و بو پیشنگه بناو اودیا بیره بویرن دلسوج و خمگین ین 100 سال بورین ین ترکیه تینه برچاوان کمکوژیا روبوسکی قدخین لسر زمان کردی دجبریا لسر کردان و گلک بویرن دنن ده دیروکا ترکیه ده جه گرتینه هنه
Güneştekîn gelek pêşange hem li Ewropa hem jî li dewletên cuda cuda vekirîne û piştî 8 salan carekê din pêşangehekê li Tirkiye vedike. Roboski qetlyamkî pir mezin e. Ji bo Kurdarê gelek tesîrayê gelek belkî bi hezar sala ew tarîxa Kurdarê were ditin yani jimre jî xwe qas tesîrayê gelek mezin e. Her sal ser Roboski muhakkak temaki min amade kir. Belki Kurd zêde tiştê me dikir, belki fêm nedikir ama dünyayê de min gelek nişanda vankare. Her wiha Güneştekîn divê pêşangehê de balkişandiye ser şerê sala 2015 yê di navbera PKK û artêşa Tirk de ji. Ez hunerê xwe de em tiştê ku ez karê dikim bêjim kîja ew jimre parkê zehmet ama li pey min ew heye ew enstalasyona tune bûn yoxtumuz ben em tune bûn ew ser Sûrê Nusêbîn Şirnexê wadera servan hendeka wan bajara Firakê serwaye ew ya wef ji bo Roboski 100 sal Türkiye'de zulmü hatiye ditin servan enstalasyonu çekiliyor. Li aliyekê din hunermend Güneştekîn metafora masiyan jî gelek bikaraniye. Ji aliyê İstanbulîyan ve rastî eleqeyekê pir mezin tê û ev pêşangeh de heta 26 rebendanê vekirî bimîne. Min Botanî, dengê Amerîka, İstanbul. Bînerên hêja li vir em giştin dawiya bernama xwe ta bernamak din û gereke nû di cîhana hunera ciwan de bimînin di xêr û xweşiyê de her şad bin.